Tere hommikust, mina olen Katrin Mennimets ja see on eesti keel 5. klassile. Täna on 16. märts ja meie tunni jaoks meil läheb vaja õpikud, vihikud ja pastakad. Kõigepealt tuletame meelde, mida me oleme õppinud. Öelge mulle tegusõna забывать. Kuidas on eesti keeles забывать? Unustama. Öelge mulle oleviku vormid. Olevik, настоящее. Oleviku vormid. Ma unustan, sa unustad, ta unustab, me unustame, te unustate, nad unustavad. Ei unusta. Отрицание в настоящем времени без окончания. Ei unusta. Nüüd mineviku vormid. Minevik, прошедшее, mineviku vormid. Ma unustasin, sa unustasid, ta унустас. В прошедшем времени, в третьем лице нет окончания, только «с». Та унустас. Me unustasime, te unustasite, nad унустасид. В прошедшем времени формы «са» и «над» имеют одинаковое окончание. «Са унустасид», «над унустасид». Ja eitus, отрицание, ei unustanud. В прошедшем времени в отрицании будет окончание «нуд». Ei unustanud. Как вы сделаете человека, который постоянно забывает? Слово «человек», который забывает. Чтобы из глагола сделать существительное, мы добавляем суффикс «я». Unustaja. Unustaja. Ja nüüd teine tegusõna. Teine tegusõna, другой глагол. Teine tegusõna мечтать. Nad on väga sarnased. Они очень похожи. Nad on väga sarnased. Unustama ja мечтать. Unistama. Unistama. Unistus – это мечта. Унистус – мечта. И как бы человек, мечтатель. Unistaja. Unistaja. Öelge mulle oleviku vormid. Oleviku vormid, настоящее время. Ma, я мечтаю. Ma unistan näiteks kassist. Я мечтаю о кошке. Ma unistan kassist. Sa unistad autost. О машине мечтаешь. Sa unistad autost. Ta unistab jäätisest. О мороженом. Ta unistab jäätisest. Me unistame suvest. Мечтаем о лете. Unistame suvest. Te unistate vaheajast. Мечтаете о каникулах. Te unistate vaheajast. Nad unistavad oma koerast. Мечтают о своей собаке. Унистavad oma koerast.
ei unista, отрицание в настоящем времени без окончания, ei unista. Mineviku vormid, minevik, pрошедшее, mineviku vormid, ma unistasin, sa unistasid, ta unistas, me unistasime, te unistasite, nad unistasid, ei unistanud. Hästi, väga tore. Nüüd öelge mulle, missugune ilm on täna? Missugune ilm on täna? Какая сегодня погода? Missugune ilm on täna? Täna näiteks hommikul sadas vihma, uutram šel došć, hommikul sadas vihma, taevas on pilvine, neba oblačne, taevas on pilvine, päike ei paista, õues on külm, na ulica холодно, või õues on jahe, na ulica prahladna, õues on jahe, puhub tugev tuul, duet silni veeter, puhub tugev tuul, õues on sombune, пасмурно, ilm on sombune, погода пасмурная. Если вы не помните эти слова, вам надо их посмотреть в тетрадке. Мы все записывали, у вас это должно быть. Nüüd lähme uue teema juurde. Palun võtke oma õpikud ja tehke lahti leheküljel 51. Lehekülg 51. Harjutus 20. Lego, mis see on? Me loeme teksti ja tõlgime. Palun lugege koos minuga. Читайте вместе со мной. Palun lugege koos minuga. Lego, mis see on? 1932. aastal alustas taanlane Ole Kirk Christiansen oma vabrikus puust mänguasjade tegemist. Firma Lego nimi tähendab mängi hästi. Taani keeles Lego. Hiljem avastati ka sõna ladinakeelne tähendus. Ma panen kokku ja ma õpin. Pärastpoole hakati valmistama erinevat värvi plastmassist mänguasju ja ehitusklotse. Lego detailid on nuppudega. Sellepärast on neid hea kokku panna. Praegu peetakse iga 4 aasta tagant Lego maailmameistrivõistlusi. 1996. aastal võtsid Lego maailmameistrivõistlustest osa ka Eesti lapsed. Nüüd tõlgime teksti. Lego. Что это такое? В 1932 году начал датчанин Ole Kirk Christiansen на своей фабрике tegemist. Изготовлять игрушки из дерева. Название фирмы Lego tähendab, обозначает, играй хорошо. На датском языке, соответственно. Hiljem – это позже. Позже открыли или узнали также значение слова, sõna, tähendus, значение слова на латинском языке. Ma panen kokku, я собираю, и я учусь. Позже начали изготавливать различные
различного цвета игрушки из пластмассы и строительные кубики, ehitusklotsid. Клотс – это по-эстонски так называется деталь от Lego. Детальки Lego с кнопочками, нуппут – это кнопки, поэтому их хорошо собирать. Сейчас проводятся каждые 4 года, iga 4 aasta tagant, каждые 4 года, соревнования по чемпионату мира по Lego. В 1996 году в чемпионате мира Lego принимали участие, принимали участие также и эстонские дети. Nii, nüüd palun, lapsed, võtke oma vihikud, kirjutage tänane kuupäev, напишите сегодняшнее число. Täna on, ma kordan teile, täna on 16. märts, 16. märts. Ja kirjutage palun uued sõnad vihikusse. Kirjutage uued sõnad vihikusse. Новые слова запишите. Ehitusklots. Ehitusklotsid. Kuubiki, детальки. Kokku panema. Kokku panna. Собирать. Ma panen kokku ja собираю. Nupp, nupud, šõp, knopka. Nüüd me lähme edasi. Edasi võtke palun õpikus lehekülg 53 ja harjutus 24. Praegu me loeme küsimusi. Прочитаем вопросы, loeme küsimusi ja pärast te kirjutate vastused vihikusse. Pärast peate vastused vihikusse kirjutama. See on teie kodune töö. Это ваше будет домашнее задание. Написать ответы в тетрадь. Esimene küsimus. Kas sinu ema, isa, vanemad töötavad arvutiga? Твои мама, папа, родители работают ли с компьютером? Kas teil on kodus arvuti? У вас есть дома компьютер? Kas see on lauaarvuti või sülearvuti? Это настольный компьютер или лаптоп? Kus arvuti tavaliselt seisab? Где обычно стоит компьютер? Missugused osad on kõigil arvutitel? Какие части есть у всех компьютеров? Напоминаю, что если это kas вопрос, то ответ в kas вопросе всегда начинается с да или нет. Также напоминаю, что отвечать вы должны полным предложением. Просто да или нет не подходит. Järgmine ülesanne on samuti leheküljel 53. Ülesanne 25. Loeme teksti ja otsustame, kas väide on õige või vale. Loeme teksti, прочитаем текст ja otsustame и решим, правильное или нет данное утверждение. Lugege teksti koos minuga. Читайте вместе со мной. Arvuti on niisugune masin, mis oskab arvutada ja igasuguseid asju meeles pidada. Ta oskab ka joonistada ja mänge mängida. Aga mis peamine, ta oskab igasugu vajalikke andmeid üles otsida ja seda palju kiiremini kui inimene. Arvutil on eesti keeles palju nimesid. Näiteks kompuuter, elektronarvutusmasin ja elektronarvuti RAL. Arvutiga oskavad töötada väga paljud inimesed.
aga kõik ei oska teha arvutile programme. Neid teevad programmeerijad. Programmid ütlevad, mida arvuti tegema peab. Ilma programmita arvuti ei tööta. Programmid kirjutatakse selles keeles, mis inimesed on arvuti jaoks välja mõelnud. Nüüd tõlgime teksti. Компьютер – это niisugune такая машина, которая умеет считать и игасugusеid, всякие разные вещи запоминать. Она умеет также рисовать и играть в игры. Aga mis peamine, но что самое важное, она умеет üles otsida, находить разные нужные сведения. И это все намного быстрее, чем человек. У компьютера в эстонском языке есть много имен. Например, компьютер, вычислительное устройство или электронно-вычислительная машина. С компьютером умеют работать очень многие люди. Aga kõik ei oska. Но не все умеют писать компьютеру программы. И это делают программисты. Программы говорят, что компьютер должен делать. Без программы компьютер не работает. Программы пишут на том языке, который люди придумали, он välja mõelnud, придумали для компьютера. Nüüd otsustame, kas väide on õige või vale. Arvuti on mänguasi. Kas see on õige või vale? Arvuti. Kas arvuti on mänguasi? Ei ole. Arvuti ei ole mänguasi. See väide on vale. Arvuti oskab kiiresti infot otsida. Компьютер умеет быстро найти информацию. Kas väide on õige või vale? Õige. Täpselt. Number 3. Praegu oskavad kõik arvutiga töötada. Сейчас умеют все работать с компьютером. Kas väide on õige või vale? See on vale. Это неправильно. Потому что в тексте было написано arvutiga oskavad töötada väga paljud, очень многие, но все-таки не все. Mitte kõik inimesed. Väga paljud, aga mitte kõik. Ja viimane. Programmeerija teeb arvutile programme. Программист пишет, или делает программы для компьютера. See on õige. Ja, programmeerija teeb arvutile programme. See on õige. Nüüd me lähme edasi ja keerake lehekülg ja õpikus on lehekülg 54. Selline. Siin on pildid, sõnad. Need sõnad te peate õppima pähe. Должны их выучить. Kuidas ma neid kontrollin, как я буду их проверять, kuidas ma kontrollin neid, ma veel ei tea, еще пока не знаю, aga sõnad peavad olema õpitud. Слова должны быть выучены. Nii et õppige palun pähe. Nüüd me lähme edasi ja edasi on õpikus lehekülg 55 ja harjutus 27. Õpik lehekülg 55, harjutus 27. Mida sina oskad arvutist
teha. Что же ты умеешь делать в компьютере? Joonistama. Mis tähendab joonistama? Рисовать. Mängima. Играть. Töötama. Работать. Kirjutama. Писать. Eesti keelt õppima. Учить эстонский язык. Tõlkima. Переводить. Infot otsima. Искать информацию. Nii, pane tähele. Запомни это. Обрати внимание. Oskan, глагол oskama всегда требует да инфинитива. Давайте вспомним, какие еще глаголы требуют да инфинитив. Какие вы знаете. Обычно мы говорим, что да инфинитив требует глаголы чувств. Например, näiteks ma armastan, я люблю. Ma armastan joonistada, я люблю рисовать. Ma armastan laulda, я люблю петь. Mulle meeldib, мне нравится. Mulle meeldib õppida, нравится учиться. Mulle meeldib puhata, нравится отдыхать. Nii et ma armastan, mulle meeldib, ma oskan. Все требует да инфинитив. Ну и давайте вспомним, какие глаголы требуют ма инфинитив. Обычно мы говорим, что ма инфинитив требует глагола движения. Какие это глаголы? Ma lähen tantsima, иду танцевать. Ma lähen õppima, иду учиться. Mis veel? Ma lähen, mis veel? Ma hakkan, я начинаю что-то делать, да? Hakkan mängima, начинаю играть. Hakkan töötama, начинаю работать. Так что глагол движения ma lähen, глагол minema, ma lähen, требует ма инфинитив. Ma hakkan, я начинаю что-то делать. И ma pean, я должен что-то делать. Да? Ma pean koristama, должен убирать. Pean tegema, должен это сделать. Nii, но вернемся к глаголу oskama. Ma oskan, я умею. Ütle mulle, скажи мне, пожалуйста, ütle mulle, mida sa oskad arvutis teha? Не забудь добавить да окончание. Ma oskan arvutada, считать на компьютере. Ma oskan arvutada, ma oskan joonistada, ma oskan mängida, ma oskan otsida, ma oskan töötada, работать, ma oskan kirjutada, ma oskan eesti keelt õppida, ma oskan tõlkida, умею переводить, ma oskan infot otsida. Это надо запомнить. Jätke see meelde, palun. Ma oskan pluss da infinitiiv. Mida sa oskad teha? Nüüd räägime sellest, mida te peate tegema iseseisvalt. Что же вы должны будете сделать самостоятельно и прислать мне отчет. Например, фотографию или, в принципе, домашнюю работу можно делать в Word, например. Если вам
это удобно отсылать. Но лучше все-таки сделать в тетрадочке, сфотографировать и прислать мне на mail. Nii, nüüd, mida te peate siis tegema? Nagu ma juba ütlesin, te peate vastama küsimustele. Küsimused on õpikus lehekülg 53, harjutus 24. Te peate vastama küsimustele kirjalikult. See on esimene ülesanne. Siis teine ülesanne on õppida uued sõnad. Выучить новые слова. Uued sõnad on leheküljel 51. Siin 51. Siis leheküljel 53. Vaadake seda pilti. Ja leheküljel 54. Siin on ka uued sõnad, новые слова. Aga mõned on teile juba tuttavad. Некоторые вы уже знаете, некоторые слова не надо будет учить. Nii, aga teine ülesanne, второе задание, te peate kirjutama lauseid uute sõnadega. Te peate kirjutama lauseid, написать предложение uute sõnadega, с новыми словами. No не совсем, конечно. Neid on liiga palju. Kõikide sõnadega ei pea lauseid kirjutama. Te kirjutate sõnadega näiteks. Какие слова будут? Они есть в e-kooli. Need sõnad on e-koolis ka. Ehitusklots, kokku panema, kõrvaklapid, наушники, да, очень популярная сейчас тема. Это слово вы должны знать. Te peate teadma seda sõna, kõrvaklapid, sülearvuti, laptop, да, tahvelarvuti, planšeet, koduleht, arvutiviirus ja kõik. Nende sõnadega ehitusklots, kokku panema, kõrvaklapid, sülearvuti, tahvelarvuti, koduleht, arvutiviirus, 7 sõna, 7 slov, всего лишь 7 sõna. Te peate kirjutama mulle laused. Laused ei pea olema pikad, nii должны быть длинные, laused ei pea olema pikad, umbes 5 sõna. 5 sõna igas lauses. 5 slov в каждом предложении. Ja kolmas ülesanne on leheküljel 55, ülesanne number 26. Te peate lõpetama laused teksti põhjal. Lõpeta laused, закончим предложение teksti põhjal по тексту. Teksti me lugesime, ma tõlkisin teile teksti. Tekst on leheküljel 53, harjutus 25. Вот, kordame veel kord. Повторим еще раз. Te peate vastama küsimustele, ответить на вопросы, vastama küsimustele. Te peate kirjutama laused, написать предложение, kirjutama laused. Ja kolmas, te peate lõpetama laused teksti põhjal. Закончить предложение по тексту. Te kirjutate kõik vihikusse, kõik 3 ülesannet. Все 3 задания, kõik 3 ülesannet te kirjutate vihikusse. Ja saadate minu meili peale pärast. Tänaseks on kõik. Aitäh tähelepanu eest ja edu. Удачи!